Tribunal Constitucional Wasipi proceso niskakunam internet piña kachkan asesorkuna llamkapakuqkunatiwan wasinkumanta pacha llamkanankupaq. Llaqtayuqkunapas may piña tarikuptinkupas internet llantañam hatipaykunkuman. Tumpaq utaq tumpasqa runakunapa hipa sutinta churaykuspalla maskaykuyta atinqaku. Chaynatam riqsiykachimun Tribunal Constitucional Umalliq Marianela Ledesma, Cristian Barzola hinallataq Daniel Neira willakuqkunawan rimaykuspa El Buen Samaritano programapaq PRN Televisionpi. Chayqa kachkan punin suyupin. Rimarisqanman hinaqa llamkaykunatam musuqyachichkanku COVID chunka isqunliyuqmanta llamkapakuqkunata amachanapaq hinallataq llamkaykuna ama takyananpaq. Riqsirachimullantajmi chunka waranja digitalizasqa expedientekunamantam suqta waranjata ña hatipayta tukuparunkuña. Tawa waranja puchuktam Julio killakama tukupanqaku Bicentenario watata chaskinankupaq. Tribunal Constitucional llamkayninmi kanja llaqtayuqkunapa yanapakuy mañakusqankuta tukupanankupaq ley kamachisqanman hina. Nispam rimarirun Ledesma. Nirullantajmi habeas corpus niskata llaqtayuq mañakuptinmi ley kamachisqanman hinaqa iskay chunka punchawllapi hatipayta tukupanku llaqtayuqman kutichipunankupaq. Ichaqa llapa expedientekuna juntaparuptinmi chayna punchawllapiqa mana tukupankuchu.